Then we come to your answer. We see the stars only in the dark nights. Yes. The people of Manipur, especially our community, is very much sensible. We are not less and we are not greater also. Howzik yamna alarming oiba, yamna panic oiba situation namada. Akoi se thamme thamme hojik se akoi na thamba nate thamak pani kamaina thamae haukiba matam kharagi mamangda authority na security advisor na unified command gi chairperson chairman oiribagi daita pubiri basina karigumba input kharadagi reliable oiba source kharadagi madu chumme haidana authenticity jo leiraba matungda media da phongdoe sumba matter ma leire tarikuni panda sumain tawdana maitai singda landana ba akan balan chathana ba hitare lan haudana la abani moina koina lan tawbanate akan balan amuk thengkhang naina sathaba horaktore habasi karamba matamda kanage machindagi khangi haragadi security advisor na haire law and order situation of the state security advisor na hairabnina it is enough lore wa haibabu to tawbudabu akoina khanagadabadi security advisor na 900 change hairabse aseng bakuki people na kayano Bangladesh ke Chittagong track tagi changai ba mayam sigi manungda mi kayam yawe Burma dagi na kayam yawe Manipur dagi na kayam yawe akoi gi loan makoi gi loan ngang ba sing sina kayano makoi gi loan si phauna ba ngamda ba moi masel kayam yawe haiba se mi chamapan changai haibadu haiba ngababnina madusu khangba mamatu eba yes adudagi mo reported Hairi basi changak basungna na te haiba sum layaba karigi some months back some years back many these kind of people have been trained in Chorchanpur, 𝗕𝗓𝗏𝗏, 𝗕𝗓𝗏𝗏 and some parts of Chandel district also 𝗕𝗓𝗏𝗏𝗏 ki jaga kharada Chorchanpur ki jaga kharada Chandel ki jaga kharada 𝗕𝗓𝗏𝗏 ki jaga kharada Kangpopi ki jaga kharada PDF ki mi sing se India ki security force amana more say well trained to grey haiba musulayaba aduna akhoi doubtful lama oheleba mi chama panse taseng namak changa abra natragana hanale namba kangbu tura haibase masigi matang sida akhoi da chamam na bam pole changak pasu oiresano hanale namba su oiresano ba but if the matter is conceived maitai de attack to gadore haibasi khanglabanina kari precautionary measure to protect moina attack to gadore ba maitai sibu ngak na nabagi tamakta sarkar na kari thorang lokhatlabage head sar sonamani na habigi karigumba matamda kanagumba kharana yam suspicious oiba ek ama engonda ai sada tawge haibataradi suppose aina delhi sataro ai hangchit chatkani hairaga ai hayeng pai doine security ma maintain to doini madudi confidential yam oiba pot neba yam confidential oiba pot se public ki domain de puthore isnadi you the people you take care for your survival nangi punsi se hingadara natraga sigadara haib se nasana sagi daita lawro haib ga chamane now law and order situation of the state security environment of the state it is not concerned with the chief minister it is concerned only with the security advisor na neba mi kaya manga ka aga hat khre jiribamdan hantum na leiba ahalama yumdu da sangaga phamungdu da nomain ka pa alame mi kaya ma hat ki bidagi masa thiba phangdadana pangong sadana poloigre ngasi phawbada madugi sigiba sing dugi masa udabagi mama mapa imung manungna tengthariba mayam sing adugi maichak tu di moidi phawb leite ko la ne na tawribsi we are not waging the war against anybody else it is only this group that wages the war against us
moina ne ba khoi da lan ka pa ibusu moina ne ba khoi da bom tha da ibusu no one of us akhoi kanam ta ki mayok da khoi ne lan ka pu busu leite bom tha da busu leite amata leite ba luri base hujikti mi chamapan chang e haibase Manipur da leriba CSO na haiba na te ba public na haiba na te public ki mahut siliba organization amata na haiba na te ba sarkar gi maikai digi haira abane ba security advisor na sole responsibility of the law and order do madu pairi ba misak tu na phone na public ta haira abane ba adu ita di ma se Bishnupur district ta chama panji ki manung da Bishnupur district ta na mi kaya karai da legre ko adu de ki di kakching da na kaya legre thobal da na kaya legre masi kanam ta na khangaro moi khara na khangane ba masi da chumak bu wafam am leye ba once Home Minister of the country Mr. 𝗕𝗏𝗥𝗘𝗡𝗗𝗏 has said Chingi area say hill administration it is to be done by me. You take the responsibility for administering your valley areas. Now security advisor seems having some advice or this thing relationship was a center ki wataraga Delhi na Manipur sarkar se Manipur se Delhi na rule to rabra haiba pot am leba whether Manipur government is ruled state or is it ruled by Delhi security advisor concern na to abnina it seems Manipur se hozik ruled by Delhi haibana hozik lakh reba public feel it this is true adu da neba Delhi na Manipur se rule tawre haibasi da neba ngasagi public sadaran miyam na general public na they lost their distinct trust to the government is what government is an agent of the state to protect the integrity of the people Lamdam sigi leiriba mipam khudimaki integrity do madubu ngak senana bagida makta state ke azena mo na leiriba government eba that is what we call established authority but since the beginning of this thing ngasi bawoda kari dawrige habnida yengoba national media da ikoi kuidringai matamda koktukta drone da bomb hapaga thadaraktana mi sire irang thoe adudagi moirang da misal kapsalaktana moirang bazar manak ta tadana lan awrai gre kukina national media da started the discussion kari gi matang da kuki people sing sina kamain tawdana Manipur sida kari tawrige haibase sigi matang da naina ba hore ba adu naina ba hore pa matam dai di kuki gi mi sing sida setback am lak pa hore hausi 28 seat tawni haibasu ngamde tawro haibasu ngamde ba maram di agenda ama it seems there is one underlying philosophy agenda ama laibodong tawri ba karino haibani da moine tawri se karino moine sanabi se hoji luri ba khwaidi ki luri se oza gita jen haigre security advisor na hairi ba wadi atai nate mi chamapan changa e kontra na khujing oi ba sing se masina chingya tamya da leiba mafam sing sida masida kapsilak na ba atop mafam ja kapsilak na ba thorang tawre hare madugi ona taina ba da hujik amukari la e ITL na kotu na kuki inpi na hujik ti tongan bu wafam amamuk santore ba as atopa maitei beli gi si sumba group sing sina akoi da smain tawduna akraman tawrani lan hawrani landara ani haidana moina mo atopa narrative amada dimension amada mo pusale erakanda hawjik se kanada mo wari se karida mo hawlake da maitei no khoi da lanta dore lanta rakadore na mo puthore eba maitei kanamtana khoi tarik kuni pande si tongni hebse kanamtana haibenate makoi gi security advisor aduna khoida press ta tham the public miyam da tham given eba madugi wathok tu neba madugi wafam du neba that was discussed national ge television channel khudimak da how far the matter is reliable kayam chumbuai kayam yam na oibi I have say madugi matang da neba chaw na khanar ei se neba maduni adagi aina haining ba point ma khatang lei fast round sida akhoi da hojik se apprehension se yam la lei sa apprehension how apprehension se kamaina fauge da hojiki kamjong dagi na ukrul naga taba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ district ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ bordering villaging ꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯪꯅ ꯃꯤꯁꯦ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯦꯕ yes ꯃꯈꯣꯏꯗꯨꯗꯤ concerned deputy commissioner ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯪꯉꯛꯑꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ refugee ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯦꯕ but what about the Kuki areas Kuki taba se more degi na Chorsanpur baugi marakta leba new somtal degi howlen phai degi hari ba mafam sing du di kari tawrige se do they publish is moina ko de khangan braba nothing is not known to us asini sigi matang sine be be kwai degi luri se basi ahan ba round chi dai thamjage yam phajana ozagi observation yam phajana thambi ozagi mod bi ne lakchege ozabji ki kainogi matang seida ai telefon tholak po press note chidagi moi gi point se a taruk suba point chide yauri sem tang lakhachege khuding mak ta moi hai se point taruk se yam high alert layu high alert laina ba loina mung section tharang ni ku girab area se chathok taba chathok gasin tau daba aduga loina na koi medical team sim aduga ambulance sing se तारीख कुनिथोई दगिना तारीख कुनमापन फाउबसे याम फजने स्टैंड बाय द हाइट अलर्ट उन लेयु हाबे वफम सिम सु पल्ले हाबे तारे ओजा सिगी अंडरलाइंग इंडिकेशन जे कोई कमाई लोबे स्टेट की सिक्योरिटी एडवाइजर ना हाई गिबगी ओना तैनबदा आईटीएलएफ अमसुंग कुकिन पी कोटू ना थोलै बो वफम सिगी येंगगदी तारीख कुनिपान से मो सोइदना तौगे हाबने सोइदना तौगे हरपनेबा तौरोयना खलंब लेरगसु होजिक्ति मोगी विलेज वॉलंटियर फोर्सिंग से स्टेज मोय फजना क्वेश्चन पीरेबा you all the people who are guarding our own border si moina sem grabani at the very outset irang hore buffer zone aina them buffer zone sem is on the recommendation of whom Manipur Sarkar na state se tholai bi irang du control to bangam de har padagi Manipur Sarkar ki shasan si Kendra Sarkar na paisala aga security advisor si kano si unified command gi kano si lokthoga si minister di lokthoga security advisor da puna pira ba matam se dagi buffer zone je seme buffer zone je semak pa hor pa matam dagi buffer zone si da who are working together there in the buffer zone it's loina makta भारत सरकार की मखादा लेबा सिक्योरिटी फोर्स कांगबू खरगा अयाम मफमदा अदुगा हुजिकी मोगी विलेज वॉलंटियर फोर्सिंग सिगा डे एंड नाइट अदुम लेरबनेबा अखोगी कनामतन बफर जोन दो लांजल कांदा मोइदा कांजलुबसु लेते अटैक तोरबसु लेते को अदु बफर जोन सिंगसिदा साइ डॉक्टर गिदाजेन हाबिगिबदो मखोगी वाल मा मखोगी बॉर्डर मा खाइरेबा कनागी रिकमेंडेशन दा कनागी परमिशन दा कनागी एक्सेप्टेंस ता तौरगे हाइदी ऑन द एडवाइस ऑफ मखोगी मिचंग नेना चंगे हेदन खनरिबा भारत सरकार की अया बमक की मखादा मोगी बफर जोन से मसी सेमे हेदना वाल से बॉर्डर से सेमे हेदना मोई अजुम तौ लेरे बोसी हाइरिबा मफम सिंग सिदनेबा मखोगी विलेज वॉलंटियर फोर्सिंग से नखोई मसिंग थिंगमदना सेक्शन ना मफम जिंग जुदा अखोय खोयरोमदा मैतैना सुमाइना तौरकदौरे हाइदना ओने तैनबा चार्ज अमा पुथोरगा तौरइसिनदी मैतैना मोइदा तौदोरे हाइदना मोइना नुमिचिदा खोयरोमदा तौरकनबगी मदुगी लंबी थीब्रा है अखोना खलीब वखन करीनो है म्यांमार से हुजिक मोगी हुंटा गवर्नमेंट सिगा म्यांमार की मफम खुदिमक्त लेरिबा मखोगी अगेंस्ट लेरिबा एथनिक ngасagi revolutionary insurgent group sing siga makhoi kan sathaniba war se same situation se Manipur da thokadori brahib ne ba koina we feel afraid taseng na koina kiri de duneba Myanmar si hujik hue and cry everywhere mapam pudi magda hujik oina mag hue and cry ni kari ta santi leba na te ba ko si gi thoi ba thodok se siga cham manana Manipur da thon dorabra thon ge na silabra haibagi pot am leyaba yango silage na khalibra haibagi khoi da chingningai oi ba pot se karai dis tholake yango ba Chorsanpur da mini airport am saga ni hare 300 acres of land ya mark tawdun thame madugi damakta lamtu adugi demarcation adu oda loina mak sarkar na yengba hore it's pipeline da leire semgot ba hogdore hare
मधुदगी चोरसानपुर डिस्ट्रिक्ट ओगेरा अदगे अतोपा कुकी ताबा एरिया सिंगी ओगेरा मखोगी आर्मी की रिक्रूटमेंट रैली मद यावगदब पुनम कैंडिडेट सिंगदो मधु सिंगदुगी जु नियर बाय एरिया मदा मिजोराम द चलगा परीक्षा थाबा अतोपा मफम द परीक्षा थाबा सिंगदुदी सेंथुंगी खुदोंसा दब सथोक ससिंगी खुदोंसा दब पुनम सिंगदु येंगे कांदा ख्वाइदगी नियरेस्ट ओब मफम अमद पीबीयू आरे चोरसानपुर द पीरे फॉर एग्जांपल तो वी अब तोरे तो वी अब तोरेबा अदुना अखोइना नोमगी हौजिक से हौजिक अखोइगी थमोइद पोलैब वाफमदी यस मतम अमदा ममांगी सरकार लेरिंगे मतम लुक इस पॉलिसी हाइरमेबा लुक इस पॉलिसी दगी ngsaigi केंद्र सरकार दा अनोब सरकार हम लाखिबा मतम दगी एक इस पॉलिसी एन लाय एक इस पॉलिसी एन लाखिबा मतम दगी साउथ ईस्ट एशियन हाईवे सिंग सिगा समनगदबसे कनाना कॉरिडोर ओरगे हाइदन थिरप मतमदा मणिपुर ओरने हारे होजिक इम्फाल मोरे लंबी सी एशियन हाईवे नंबर 1 है थोन ग्रेब कनेक्टिंग साउथ ईस्ट एशियन कंट्री सिंगा समनबगी दमकता जिरीबामदा अदगी इम्फाल फाउरग ट्रेन लंबी पुसनगिदोरे अदगी नेशनल हाईवे सेमगिदोरे अतोप अतोप मखल मखा कयामगी थौरांग भारत सरकार की रोड मैप लेदना साउथ ईस्ट एशियन कंट्री सिंगा कनेक्ट तौनब तौरेबा अदो म्यांमार दा थोइब वाथोक्सिदा भारत सरकार ना बेमना हाइगिब मतमदा खोगी म्यांमार की अचौबा लालौलुप खरगी अदोंगी एयरपोर्ट तो अमतंग उल्पीवा से एयरपोर्ट से अमतंग चानबीदना से एयरपोर्ट से यंबियो याद्रिबो यंबियो ngambra yabro aya yarekwa akhetang chawtonu putopi yabro yangbiu mi si tawri asi hozik chorsanpur da sana na ba ya plan tawriba ya sini si loina kanu taw loirabane almost lore se airport lore si government of indiana kanan tahuli government of indiana masi phajana paikhale खोइदा यामना पेनिकी ओरिबा सुरबला खोगी थवाई सिदा खोइना तुंगदा लाकदब सि मेहरोल सिंगी दमकत वारिबति को अतै नतेबा हुजिक सि इस आइगी असेसमेंट गी मतुंगिना नि को म्यांमार गी तोंगान बा अचौबा लालौलुप कांगबु सिंगी लुचिंग बसिंग दिल्ली दा भारत सरकार ना बाटोन तौरगा सेमिनार मा पांगथोकनी याविरा रो हायरे मयाम नंगांगनरे पीडीएफ कनाना लिंक खली अदगिदी लालौब कांगबु सिंग से काचिन कोगी आरकान आर्मी सिंग सिगा लालौलुप सिंग सिगा कना गा ब्रदर अलायंस का पीडीएफ का केने बी गा दु गा पुल्ली पुना मक्सिंग से कनाना कराय दगी करि हाइसिगे मखोंग सोमके कनाना अवादा पा सम्मी कनाना मखोगी दका लाइब सिंग कनो तवे हैबस्टी इट इज ओपन सीक्रेट ओरबनेबा एवरीबॉडी नोस इट लोइना खंगबनेबा ngasi BJP gi kanoda thambal sanglen da pangthok pa thorum amada khoigi handakta prime minister na america salu bostu khoigi india ga america ga gi lainari ba bilateral relationship sida hena fagala ani haiduna honorable chief minister na pigi bam it is very good tawbudabu akoina yamna panic oiriba yamna concern oiriba nungnang ba ma poibi sidi kari noidi myanmar da thuibu watho numit khudingi oiriba phibam se akoigi manipur da su ohelakadorabra karigi damak China karai de lay Myanmar ga thangnana lay Myanmar ga China ga gi relationship karai bo pai karai bo phatte kari de India na thugai na ho nei masigi mayam amasu perspective mayam amasu ko ngarang ibem hoigi channel sita khana bada akang hai academician mayam amana yam phajaba mod mayam ama phongdokre akoina hojik pakhali bidi atai kaim nate atamnana maitai jing sida attack tongna ba lambi se thawoina nan thokiba press release press conference aduna ohelabra haibane madugi khudong sab lauraga ITLF na kuki inpi na or kotuna maitaina moide attack
तौदोरे हाइबगी बदनाम एलिगेशन अमा पुथोकांदा मोइना खोइदे अटैक तौरकनाबगी लंबी अमा खक निमितुगी प्रेस मिटुना पीरबरा हाइबसे आई सेकंड राउंड द थमजगे ओके ओजा याम फजबो जागी ऑब्जर्वेशन थंबीरी हाइबा तारे मोइना तौरकनाबगी लंबी अमा थीरबरा हाइबसे अकोइ दम सिग्निफिकेंट ओइबा पॉइंट टू बी मार्क आई थमजगे स्माइना ओजिंग रिमार्कता पाबुंग सु थंबीरी स्टेट लेंगाक से कोइ केमता ngамद्रबरा कोइ स्टेट लेंगाक की सर कनो से मागी रोल से रोल ऑफ 50 कोइ एमएलए अदुगा गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर क्लोजिंग रिमार्क ओइना जा थंबियो सोरबला ngамदबमक्ति ओरमोय करिगुम्बा मनुंग खरा लेरम याय इसम समना को आई मकना हेक अथॉरिटी नत्तबनिना मदुई मतंग दे सांगना कमेंट पिनिंग्रे अदुबु आइना ngasiगी डिस्कशन सिदा यावजरुबगी आइगी अरोइबा रिमार्क अमा थमजौ हाइरगदी आइगी वाखलोंदगी ओइबा अमा खतंग थमजगे जिरिबामदो ओइसुनु सुगुनुदो ओइसुनु यांगंग पोकपिरोमदो ओइसुनु सेंगमाइरोमदसु ओइसुनु अखोइगी न्यायना लेरिबा मफमसिंगी मफम अमतदा अखोइना बोम थादरक्त्रे नोमाइ काबलक्त्रे हारगा अखोइना शांति लेरे हाइदना लौबदुदि को अखोइ दुमाइना दि लेथो अनिंगदे याम सिंगना अखोइगी लेजरिबा मफम असिदा अखोइगी इरमदम असिदा अखोइसे निंखा तंबा हाइबदो मदु डिप्राइव तौरबा मतम सिदा को खोइना केंद्र सरकार दसु ओइसुनु मणिपुर दसु ओइसुनु लाकनिंग लुचिंगबसु लाक्सनु लाकनिंग पार्टी सु लाक्सनु अखोइ मसेन लिंगजेन मानदबदगी अखोइ मसेन गी अपुनब सक्तम जे मदुना अखोइगी शक्ति अमनि हाइबसि उलौब ngमक्तबदगी ngमहौदबदगी अखोइगी नुक्सिग्रबा इपाइ पुन थम्बिरंबा लमदम से मचे ताना काय खिगो हाइबदो मतुम दददी अखोइगी पब्लिक मयामना मदुदि खंगमिन सेबा बट लास्ट आइगी अपील दी कंसर्न सिंग द आइना अपील तोनिंगबा मखक लेयबा नो फोर्स इन द वर्ल्ड नेवर पॉसिबल टू ब्रीच स्प्रिंग हाइबा समर हाइबा विंटर हाइबा को अटम हाइबा सिदिको पृथ्वी की शक्ति अमदने मसि थुगाइब सुंगम ngमोय हाइबसे आई मसिमदी लास्ट आई थमजगे अदुना अखोइ मसेन गी अपुनबगी सक्तम सागत लौबा वाटपा अखोइ मसेन गी मरक्ता नुक्सिनबा अदगिदी अकनबगी प्रेशर अमा साफुमा अखोइगिदा लिंगजेन मानदब इरमदम से मसेट मसेट ताना काइखि हाइबदुदी अखोइगी इहाक थक्सिदा थोनगुमसी मदुगिदमक्ता लांगनिंगबा मी लिसिंग अमसु लाक्सनु चमापनसु लाक्सनु हाइनिंगबसु हाइरसनुबा लेडस अदुगिदमक्ता अखोइ थौना लैसी हाइबसे आई थमजगे याम नुंगाइजे याम फजै उजागे रोबा अखोइ क्लोजिंग रिमार्क्स हाइबदा अपुनबगी शक्ति अखोइगी पुन्ना लेमिनबा मीना अखोइ पुन्ना लेमिनर मतमदुदा अखोइगी अखोइबु कनामतना तोंगा तोखाइ तोखाइ थान बको हेंजन बंगा मोइदरमिन जस्ट लाइक विंटर समर आतम अखोइ समाइ लेइबा समाइ थुगाइ बंगम दबा समाइ अदुना अखोइ अपुनबगी पुनसनबगी शक्तिदमक यामनमक दरकार ओइरबा अखोइ मसे मानबगी पुनसिनबगी अपुनबा सक्तम सक्तिदु उत्पगी चपचाबा अदुगा थेंगनबगी मतमदो यौबगी फॉर्म जु लेइरे अखोइ जान थंबिदि याम नुंगाइजै अखोइ गसिगी